Edwazo nzema. Evi asolochi ne mo lebu egwa. Mo ko makamaka de bani mo anula. Anwuma kpele ne mo vi nyevre kpele ni anula. Afa ye edwaka kwa. Enele mo begali evibe. Meka mo zenho. Ole tienu ya vreke edwazo. Oziezi ye fofre na yada. Meka ni ala en ke ye bekpoja ye ndene ni mo azo na yeli amone eshi. Ye babo ye edwaka mo zin ehola awon bani na yazo yedumani enu wo tumeni awon dulenu na teke duma ebole tio. Nzima Today TV yetebe nganie yetebe ezuli ke ye jina yikundin mo yendo azi ele. Ye mamuna nele ezukwa mbutuki ye bo ndini wo moa wo ahren biala ewudalenu sunsum ne tende no hala mo via edewmo via no hala mo tadari ella bedwazo ke elarie mo eledi jima ye ebele bole ne wo yesanu ye ndana yangende biakun kun yele awon sesebe ne ahone one esarakun ye beziezie krimbi na ye mane ne aho onyunu bedwazo enzema mekani ala en ke ye ma ye edili enwuma na yavua ndane eshi abo ye babo ye tete edwakane ahobane na yelie yedumane ya dunu wo awudule ne tumenu na te duma ebole tio. Nzima Today TV ye debe ezule ke ye jina yikundin ke melekumo yendo azi be ma debie mo tete amayele mo di munila ezo ke sane wo awiakun biala anu na ehurele eza ejina obozone. Nzima Today TV libenyunu ke klanie na yavabe yakho kanene mo ngamonu baga na ye ebala ehechi ayekpale.